Кандайсыздар достор? Бүгүнкү видеодо мен апам ишке кетип калды. Бир 2 күндөн кийин келем деди. Менге айтты, видео карап тургун деди достор. Лайк басып, подписаться кылып кетиңиздер достор. Серия азыр башталат. Жаңы серия 9-серия чыкты. Көрүп кетиңиздер. Ушул 9-серия. Компьютеримде серия башталды достор. Мен компьютерима барайынчы. Windows'га ачылып жатат. Каналымда видеолор азыраак болуп калыптыр. Бар айтайынчы, подписаться ким тетиптир менин каналыма. Тетсе мен олорго рахмат айтам. Ким мага подписаться тетиптир аккаунтума YouTube'дагы. Же ким бар? Менин үйүмдөн акча уурдап кетти бирөө. Уурдап кетиптир а? Бай. Достор, мана жактагы бирөө уурдап кетти. Милицияга чалып коюнчу. Мана. Милиция менин үйүмдөн акча уурдап кетти, бир ташбака кичинекей. Макул кызым. Апаң кайда? Мен апам ишке кеткенде. Кызым, макул. Биз ону камайбыз түрмөгө. Түсүнүп билесизби, кыз? Билемин. Ташбака кичинекей. Азыр биз текшергени жөнөйлүчү, көрөлүр, кызым. Сен шашпа, макулбу? Макул. Милиция агай, макул. Достор, айтып койдум. Мен апам ишке кеткенде ким подписаться этиптир менин каналыма? Скейтбордум бар эле, ошо менен барбайм. Каналыма подписаться. Siz баласызбы, кызсызбы? Кыз экенсиңер. Сиз менин каналыма подписаться баскансызбы, эже? Кайдагын айтасың, мен баскан эмесмин. Эже, эмне токтой дейсиз, орусча түшүнөт. Эже, сиз менин каналыма подписаться кылгансызбы? Мен билбеймин. Саша админ 2. Сиз менин каналыма подписаться кылгансызбы? Жок, кылган эмесмин. Сиз аны бая айтмайсызбы? Эже, сиз подписаться теткенсизби менин каналыма? Мен билбеймин. Кеткен эмесмин, болуш керек. Агай, менин каналыма подписаться теттиңизби? Мен билбейм, кайдагын айтасың? Сиз агай, менин каналыма подписаться теттиңизби? Жок, кайдагын айтасың? Мен билбейм. Сиз менин каналыма эже подписаться теткенсизби? Эже. Кайдагын айтпасын, менин ишим бар. Кетип калат коюнчу, дедим эле. Менин фанатым экен. Самокат менен барбайбы? Эже. Сиз менин каналыма подписаться теткенсизби, эже?
Ece. Siz Ece. Men kanalıma подписаться etgansizmi? Ece. Siz Ece. Men kanalıma подписаться etgansizmi? Hop etganman. Nega? подписаться etseniz like'ta basqansizmi mening videolarimga? Basqanman. Yes. Nece o? Mesela sizge подарка vereyim. Ne подарка? Sizler bizge sizler mağa özümün gibi akıl özü mağdur siz hareketiniz. Vay yükle Ece'dir ne kanalıma. Siz görüyorum ne? Evet. Taşbaqa sen de bayağı orada ketken men kanalıma подписаться etgansizmi? Taşbaqa qaybag'ini aytasizmi? Telefonimda mashinamni ichida qoldim. Taşbaqa qaraysangiz tez. Mana qaradim. подписаться etdim. Yes, rahmat Taşbaqa. Men подписаться etgan, like basib chiqqan büt videolarga. Maga sizlar o'zingizning yo'llarni berasizmi? Nega men sizlarga yaxshi ko'raman. Men sening fanatimman. Mening fanatimsizmi? Yes. Sizga men o'zimni beraman. Dostum. Mening uyimda Taşbaqa alib oldi. Taşbaqada uy. Mening uyimda Taşbaqa alib oldi bo'ldi. Men bo'lmishman emi. Do'stlar, men bo'lmishman. Men qayda kirib ketdim? подписаться etdim, men bo'lmuş bo'lib qoldi. Men uyimda Taşbaqa alib oldi. Do'stlar, like bosib ketingizlar. Podpisatsiya qilib ketingizlar uchun 40 подписчиктен oshirыңizlar tez. Nega deganda men прямой efir tushiraman 40 подписчиктен oshgandan keyin do'stlar. Men bo'lmuş bo'lib qoldim do'stlar. Men bo'lmuş bo'ldim. Apama çal aytayınchi. Apama WhatsApp'a kireyim de. Apam WhatsApp'a kireyim de apama çalayım. Kireç geliyor hazır. Kireç çaldım. Apa men apa video подписаться men yaxshi ko'rgan bir fanat bor ekan. O'shaga men uyda berdim. Men sening fanatimman deb uyda olib oldi. Ama men ma'qul deb berdim. Emi apa men bo'lmuş bo'lib qoldim. Qachon kelasiz apa? Zoya qizim. Nega unday qilding? Men senga ishonib yursam. Apa men Apa emi men onu yaxshi ko'raman, men onun fanatimman deb menga aytdilar. Men qarasam shunday o'n telefonda Zoya qizim, nega berding? Zoya qizim, Zoya qizim, qimmat turgan edi. O yoqda kompyuter borli.
Ay şurada böyle tanıtırıyorum. Anlatırım. Evet. Tanıtırım. Karanlık anlatmıyorum. Apa. Buradan buraya. Bakın kızım. Apa çok. Ben evi bulmuş bu kalma apa. Geçirip koyunuz. Kızım onu kılbasam. Nakul apa evi kılbayım başka. Kızım paka. Paka. Dostlar video bitti. Давайте лайк басып подписаться кылып кетиңиздер достор. Макулбу?